باش روجاوي باش روجاوي گش روجاوي خوش و روجاوي همیان بخیر به Bernameyamaya İroş, sponsorya Vedat adlı u Cihan Yavuz Sigorta destpedike. Vedat adlı ve ne gerek bir kıymete u bir prani xweza ajal u çivik hadıxe kadraja xwe. Ez bixweji weke ve ne gerek amatör, kadraj u hüneravi gellekî diacibînim. Serkeftin û pêşketinên bêdawî hêvî dikim, him ji bo wî û him jî ji bo kadraja wî. Cihan Yavuz Sigorta jî bixwe jinek bihêz û jêhatiye, cihê kargeha wê jî li Mêrdînê ya jin di çi kadê de cih bigire ne mümkün e ku bi ser nekeve ger li hember wê jinek ku nigê wê bişemitîne tune nebe. Ax em jin dijminê hevin dîsa, yani dijminê jî ne dîsa jin em xabin. Şwe nuhev medya diwarê pêşketin û serkeftina jinên xebatkar û ketkar de bi rastî jî xesasiyetek zêde nîşan dide û tim piştgiriya wan dike. Ez ji vir dibêjim bijî ji ew jinên ku jiyana xwe bihêz û keda xwe didomînin. Her bijî. Bele ez Mizgîn Xan dîsa bi dengê xwe, bi rengê xwe û bi hemî enerjiya xwe û dilxweşiya xwe li hember we me. Ya henek li hêlekê de divê germê de jî dilê min çawa xweş bibe nizanim. Lê dîsa jî hîna em nehelliyane. Ez bawerim wê hîn rojên germtir jî werin mixabin. Lê ya rast ez vê jî bêjim belê germ e, mirov aciz be lê aciziya sermayê dide min ev germ bû nade min ya. Ez sermayê hez nakim bera germ be ya bine çimkî ez zaroka rojê me çip ez kurda qerazim. Ez ji çixwa germ bê jî tehemûlam ji germê heye lê ji sermayê tune ez ne bi awakî derûnî ne jî bilaşî sermayê hez nakim vir sermayê boykot dikim û velhasılı kelam em derbasî beşa xwe ya pêş bibin. Dîrok nehê puşberê roja yekşemê sala 2024 di dîrokê de îroj İngiltere di hin tewanan de cezaya îdamê rakir di sala 1948 de. Mebûsên DP Hatip Dicle, Leyla Zana, Selim Sadak û Orhan Doğan hatin berdan di sala 2004 de. Ez derbasî beşa xwe ya çîroka dibim. Çîroka me ya îroj ji gotina mêrê du jinan rezîlê her du dinyan ji vê tê. Ev gotin balê dikişîne ser rewşa kesên ku bi du jinan ku ew di jiyana xwe de herdem westiyane û li dûrî aramiyê ne. Bi niyeta vê gotinê digihêje serhatiya mellê û kesekî ku ji civata mellêya li mizgeftê ye. Dibêjin. Carek ji caran melleyek hebû. Her ku dihat banga sibê didît ku zilamek ji wî zûtir hatiye ber deriyê mizgeftê û li benda wî ye ku mela ji wî re deriyê mizgeftê veke. Rojekê bala mellê kişand û mela bi heyîrên ji wî re got. Erka min bang û nimêje. Ez jî kesekî bi erka xwe ve girêdayî me. Lê dîsa jî tu her sibe berî min hişyar dibî û têyî mizgeftê. Gelo sira vê çi ye? Zilam got. Melayê hêja, jinên min dudune. Dema ez hişyar dibim yek avê germ dike, adin paşmalê min li min digire. Ez di bêhnekê de destmêja xwe digirim, dibînim ku ez li ber mizgeftê me. Yani seydayê hêja bi zimanê ku tu fêm bikî, xizmeta min bêkê masiye, loma. Fikra wî gelek kêfa mella anî. Melle çû hema bi lez û bez jinek ji xwe re dît û li xwe mehr kir. Piştî çend rojan ji dest tegomigoya jinan rewş û tevgera mala mellê xera dibe. Her roj xirûcir, şer û pevçûn çê dibe. Dema ku pergala mala mellê tê asta firaq û derdan li hev firandinê mela serê sibehekê di berbangê de serê xwe ji malê xilas dike.
بالزور خو داویجه بردری مزگفته و دبینه کو او زلامی لزگین هین نهاتیه. پشتی دمکه کو بلکه دکوین ازمان ملی دبینه کو زلامی وی دبشره و جور بته و دمه ملی روشاوی هی باشتر فهم دکه گازن دی خو کرن پیوی و گود خود مالا تخراکه چار و نچار اداره و آرامی لمالا من هبو تا چج من خواست زلام گود ما تنبیستی ملا دبیجن میره دجنان عزیزه هر دو دلان ملی گود ناوله یاکو من دیتی میره دجنان رزیله هر دو دنیان حقیقته مله حقیقته چجتر لازم دجن باوی مبخوشی رحمه خود لبه میره دو سه جنان بو سولو بیشم لیتم دگوت گر عقل من آنها هبا من جبلی زواجه که تو زواج ندکر ایجا کاوی زواج بکی جان جنا خور بکرا و یا خود زانه از نزانم بله امبریزا ناورو کام بکوین چاندا جلو برگان رترو و وینتج چنه مدرن رترو و وینتجه بحثا چندین جلان دکن کو هیمانین استدیکی و شوازهین رابردویه تینه ایرو مودا رتروی بگلم پری جلو برگین کوج سالین 1905 حتی سالا 1908 شوازین جلو برگین پوپولار و دجینه و برنگک نوجن نوودکه و دحوینه هر دو جلب مودا بالکشیان نوستالژیک پیشکش دکن و گوتنا شوازا کسانه زیده دکن و بشداری تفگرا مودا domdar dibin. Modayın retro vintage zarafet u karaktera bere bi cihana moda dinamikiya îroyîn re dihewîne. Şêwazek bêhemba û bêdem araste dike. Gelo we dixwest cilfiroşeke retro vintage li bajarê we an jî nêzîkî we hebe. Qet xeman nexwin li navan da bajara Mêrdînê bi navê Palmyra Collection cilfiroşeke retro vintage heye. Palmyra Collection ew coş û zerafet û estetîk kevna di dilê we de bi atmosfereke nostaljîk tîne pêşiya we. Heger hûn ji Palmyra Collectionê bi koda nûhevê retro nûhevê biçin dan û stendina xwe bikin, Palmyra Collection ji were sedî deh erzaniyê dike. Ya ez bixwe جلو برگن رترو وینتج بوهم گله کیفام جوان تارزاره تب راستی شخوه از بخوجی تجاری سر تارزا کتنی نامشم yani carnan retro, carnan vintage, carnan gelek sportifim, carnan gelek maskülen, carnan gelek feminen. Yani ligor deruniyamın ya ve roje çi be efte guherin یا وکه جیانه تم جهمان تیلی لینخن بهم دوی ولو بیانی ام جهر تمش تیله که دکارن لیخن باوا که دیت بار یعنی دیت نام روژی خوشت کرد دما زیرو لمریکه نیرم گر از باوا که ولو او اشورتمانی خو باش خوش هست کم تمام او yani دوی زوی روژه ویلو خو کم yani چیزانم روژه کدم بوی پیلاوا خویا دبیجم به توپک یا کو بجنه بلند که او گله که خصاصیت تامون هیه از بوی خو باش خوش هست کم تام دبی وی روی کومبینا خو بوی بکم یا همیشه از باورم بویرنگینه لی از و جاری کردن دبیجم تمش همان تلیلی نخنیا yani her tarzı بجربینم بمن شخوه مودا نه تشتکو لبر چابو پیاسه مودا او تشتکو لوته هن تشتکی گر خوش راد هیجن و گر لوته تمام او مودایا ویه devji modaya gelen peri berdin. Beli Nuhev Medya li The Guardian'e ev bername bi hevkariya Nevslav Türkiye ve Tebre ve birin ji Türkiye'ye jî deh medyayên serkeftî hatin ve xwendin ku yek ji wan jî medyaya Kurdî Nuhev Medyayê. Çalakiya civînên dan û stendina zanistan medyayê di navbera 37 Haziranê dê li Londonê pêk tê. Li ser navê Nuhev Medyayê jî Deniz Aslan beşdarî vê bernameyê dibe ku ew yek ji hev damezrînerên Nuhevê li gel Robin Askar. Di vê bernameyê de jî The Guardian'ê ku yek ji rojnameyên pêşîkê û mezinên cîhanê û ji gelek medyayên îngilîzî derbarê sektora medyayê de agahiyên werbigirin û her wiha serpêhatiyên xwe ji wan re vebêjin. Ya خوزی دنیز می جی تخستا باولا خواه و می جی بخوره ببرا من دستوریا وی دید چویه او کولان ده خیال من ده همیان یک بیه گریایه
اريلاو تشيروكك بفكرن كو جخورسي دس بيدكه ودقيهجة حتى لندني افورسي ايشي خوزان نابي حنك لهيلكي دما ام بدنزل سر خيالو هيفين خود آخفن دنستم دبيجه بس مروف بخوازه مسكين بس بخوازه براستی جی بلا مروف بخوازه لی با آواکی راست یعنی دوی هزانه بین که مروف چاوا با آواکی راست دکاره بخوازه پیشی دوی هنه شیخوه کانه بکن کو او تشت بلا ببین یا اسره که بدموه از وی جدل دبیجم لما باش گفتار بکن بخو جی جربان دیویم گر هم بکاربن هشی خو بخابینن و داخوازین خو به هشی خو بدن باور کرن باور بکن ایدیم نمروف دنیا ببه یک جی تجاری نکاره لهمبر و خیالین و بسکنه نممکنه کو گردون او تشتی هندخوازن ندوه بس هشي خو قانا بكن و او تشت بيك وره قديان يعني گر هندوه ده سرکفتی باور بکن هر تشتونه ببینین که چاوا خو بخوا جی خو بیا خو بخوا و جی خو به هر تشت یکو پیکته و تجاریش بیر نکن بنرم ویا سره که گله گرینگ براستی از خو بخوا جی دیجیانا خو ده نه خو فیری افتشتاد کم بچک دجواره که مجیه خون حیا بخابینن بدن باور کرن لی باور گل باوری هبه شو دویم باور بکن یعنی اون گرک باور بکن و او خیالاوه پیک وره افتشتی از خوازم و پیک وره مجیه و ویا قبول کر قدیا و نبینین که او چوا پیک ده تراپیا تیرێژا سۆر بۆ مەژی پشتێکی هیشت ئاستێکە نۆ برینن مەژی پشتی پرسکرێکên تەندروستیە یên cidînek û hem ji hêla laşî û hem jî ji hêla hestiyarî ve dijwariyên mezin çê dikin. Birînên wiha dikarin bibin sedema şehtbûn û seqetiyên mayên de. Lêbelê divan salên dawiyê de pêşkeftinên dilêkolîna biyolojîkî de di dermankirina birînên mejî piştê de hêviyek nû çêkirine. Di vê çarçoveyê de terapiya tîrêja sor û împlantek nû ya pêşkeftî di tamirkirina birînên wiha de çareseriyek şoreşgerî pêşkêş dike. Ez tim dibêjim ger derman ne diwarê tîcaretê de ba bawer bikin belkî çareya mirinê jî bihada dîtin. Lê sedema tîcaret di nava wê de heye wê derman tim û tim ji hêlekê çê bike ji hêlekê jî xerab bike. Çimkî tîcaret û bazirganî yani ev bûye dîkarê bazirganiyê مخابن تاج دستێوەتێ ev Türkiye dibêjin alternatif tıp yani dermanên kurmancıyan bêjin hilbet bawakî zanistî yani herin nexweşxana jî teqez xwe bijîşk hilbet êwan tedaviya wan û her wiha tiştên dibêjin teqez hîn ewletir lê dermanên kurmancî jî başin ger nexweşîk ve ne nexweşiyek û neçar be û bêçare be tim û tim dermanên kurmancî jî ez dibêm bikarbînin rojek ez ê divê mijarê de jî gelek tişta bu were parve bikim bi rastî ji xwe min nivîsek jî di vî warî de nûhev medyayê kiribûn derman û dermankerên kurmancî ger hûn nûhev medyayê binivîsin hûn dikarin wê jî bixwînin bi rastî jî mijareke geleke kûr û fireh e ez dixwazim berdewama wê jî bînim İnşallah ez ê bînim. Dîrokarê hevalên me yên bê hempa otomobîl. Otomobîl bûne parçeyek bingehîna jiyana rojane û ji bo mabestên cîhereng ên wekî veguhastinê bajarî, rêvîtiyên dûr û dirêj û veguhestina bazirganiya têne bikaranîn. Otomobîlên nûjen li gor pargalên ewlehiyê yên pêşkeftê, pargalên şahî û agahdariyê, karbidestiya sotemaniyê û teknolojiyên parastina jîngehê têne çêkirin. Xwedê bê erê ez ê jî îsal otomobîl ez navê wî nikam bêje ez ê wê çawa bistînim ez ê jî îsal otomobîlekê bistînim lê ez tenê ya bi cêranê dixwazim dilê min qet li ser yê din tune ye ez ji diya xwe re dibêjim ez ji xwe re otomobîlekê bistînim dibêje erê ji bo tu biçî xwe li bingehê hinekan bixî û bikûjî
لاو هینا من نستم تو تمکر موت تمن کشت اف دایک چما ولونه یا Nvidia'yı Apple'e derbas kir û bû buhatırîn şirketa duyem li cîhanê. Nvidia'yı Apple'e derbas kir û bû buhatırîn şirketa duyem li serenserê cîhanê. Nirxê bazarê yê hilberînê çîpê Nvidia'yê ku li Kaliforniyayê ye bi taybetî li ger popûlerbûna jîrahiya çêkirê serkeftinek mezin pêkanî û bû duyemî şirketa buha li serenserê cîhanê. Ez Nvidia'yê pîroz dikim. Başek û Apple'e derbas kir. Abi di cîhanê de kîjan marka Apple'e derbas bike ez wan pîroz kim. Qıcığa min bi Apple'e ketiye. Çima. Çimkî min hin salek nebû berî vêya bi heft meha çû iPhone 14 Pro Max'i bi 45,000 TL stand anha iPhone 15 Pro Max'i به همان فیتیده ده از قبول نکم و شوی مجبور به هله حیات چند سال نجی از به تلفن بگو هرینم چیم کی ایدی و خونوجن نکه اف تلفن لی مخابن کاپیتالیزم کتیر رحمه ام نکارن تشتکی دنجی بکار بینن که ایجام خود چوا صافی بکرن زنم هر بجی Nvidia منه بخود خودی تقهر بکه اپل لینا از اولونا بجیم چوا بجی یعنی اوجی şirketek baş nexera خودی وانجی بله دبیجیم بله ام به سپانسوریا ودات atlı و her وها به سپانسوریا جیهانیا و سیگورتای هاتن داویا برنامه خواه جبر سپاسی خواه جدل و بجان و بگیام پیشکشی سپانسوری مدکم جبو آگاهی و نوجه جبو آگاهی و ایرو زمانی من جگرما قصورم ننیرن اف همی جگرما دبه جبو آگاهی و نوچه نوجان جیهانی دزانفورماسیون دور نو هف مدیایه بشوپینن بمینن دخوشیه ده بخاطره وه